Ndabasuje mwese mbifurije kugira ijoro rihire ndetse no kugubwa neza no kunogerwa na gahunda zitandukanye tubageza kuri channel yacu ya Mudaharisi. Muraba agaciro gakomeye cyane, dukomeje kubana umunsi ku munsi ndagira ngo tuganire ku makuru agezweho muri iri joro ku ntambara iri guhuza Isiraheli ndetse n'igihugu cya Iran. Isiraheli yaciye amarenga yo kwica Ayatollah Ali Khamenei urugo nk'uko Saddam Hussein yishwe. Uyu Ayatollah Ali Khamenei ni umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran, n'umwe mu bagabo watangaje yuko azamenera amaraso ye abana bose ba Iran, akamenera amaraso ye abagabo bose ba Iran, abagore ba Iran, se umubyara ndetse na nyina umubyara. Minisitiri w'ingabo wa Isiraheli yitwa Israel Katz yahamije ko ibitero kuri Iran bikomeje kwisukiranya, anaburira umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei ko nibadahagarika ibitero ashobora gupfa urwa Saddam Hussein. Intambara ya Iran na Isiraheli iri mu munsi wayo wa gatanu, aho impande zombi zikomeje kurasana bikomeye zikoresheje ibitwaro biremereye kurusha ibindi byose byagiye bibaho. Ibisasu yego bikomeje kwisuka ubutitsa hirya no hino mu bice bitandukanye bya Isiraheli ndetse no mu bice bitandukanye bya Iran. Uyu minisitiri rero Israel Katz yatangaje ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran ashobora kwicwa urupfu rwa nk'urwishwe Saddam Hussein uhoze ari perezida wa Iraq. Ati ndaburira umunyagitugu wa Iran mu buzima ndetse nanamubuza gukomeza gukora ibyaha by'intambara no kurasa ibisasu bya misiri ku basivile b'abanya-Isiraheli. Uyu Ayatollah Ali Khamenei ngo agomba kwibuka neza yuko iherezo ry'umunyagitugu mu gihugu baturanye nawe warahisemo inzira nkingi yo kurwanya Isiraheli ashobora kwigererwamo. Saddam Hussein murabyibuka uburyo yishwe, yari perezida wa Iraq. Muranibuka uburyo igihugu cya Isiraheli cyashenye inganda ndetse n'ibitwaro bya kirimbuzi byari bigiye gukorwa n'igihugu cya Iraq. Isiraheli yakomeje ibitero byo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu n'igisirikare cya Iran. Uyu Saddam Hussein yari perezida wa Iraq, yishwe na Amerika mu ntambara y'2003. Katz rero akaba yongeye kuburira abatuye i Tehran ko bagomba guhunga mbere yuko ibyago bikomeye biza kuza kuba bibagwira. Muti kubera iki rero? Ntabwo Isiraheli ikozwa ibyo guhagarika intambara, kuko yamaze no gutangaza ko abasirikare b'igihugu cya Isiraheli biteguye kurasa ahantu hakorerwa intwaro z'umumara i Tehran muri Iran. Uyu munsi Katz yavuze ko ingabo zirwanira mu kirere ziri bugabe ibitero bikomeye hakorerwa intwaro z'ubumara ndetse n'ahakorera ubutegetsi muri Iran, bakagaba ibitero ku ruganda rwa uranium rwa Fordo ruri munsi y'ubutaka, bivugwa yuko rushobora gusenywa n'intwaro za Isiraheli keretse hifashishijwe n'ibikoresho bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu harimo haragabwa n'ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa se ibitero byifashishije ikoranabuhanga, aho ubwirinzi bw'ikirere cya Isiraheli butakiri kubasha gukora neza nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko bikwiye, na cyane yuko ikirere cya Iran Pluto kugeza ubu kirimo kiragenzurwa n'ingabo za Isiraheli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo barimo bagenzura iki kirere. Birashoboka cyane ko turi buze kuza kubona ukwinjira mu ntambara byeruye kandi bidasubirwaho kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza, byose bije gushyigikira igihugu cya Isiraheli.
Kim Jong Un ni perezida wa Korea y'igihugu wa Korea y'Amajyaruguru yavuze ngo ntegereje kubona kotsi na kamwe cyangwa se igisasu n'iki na kimwe gica mu kirere cy'igihugu cyanjye ubundi nkabereka utuntu nikorera, ati kuko abenshi bamvuga batanzi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Isiraheli Gideon Sar yari yasuye umujyi wa Risho region warashweho na Iran. Yavuze ko Isiraheli itagamije guhirika ubutegetsi buriho muri Iran, ko bibaye byaba ari ingaruka y'ibintu bibiri ishaka. Icyambere ngo nugusenya ibikorwa remezo bijyanye na gahunda ya Iran yo kugera ku ntwaro kirimbuzi. Indi mpamvu y'ibi bitero ngo nukurasa ibikorwa bya Iran bijyanye n'intwaro za misile zirasakure. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Iran Hirana uvuga yuko ibitero bya Isiraheli bimaze guhitana abantu 452 n'inkomere 646 kuva bitangiye ku munsi wo kuwa gatanu. Abasivile bamaze kwicwa ngo ni 224, abakomeretse bagera ku 188. Mu bapfuye harimo abasirikare 109, abakomeretse bakaba bagera ku 123. Uyu muryango rero uvuga ko hari abandi bantu 119 bishwe ariko imyirondoro yabo ikaba itaramenyekana, n'inkomere 335 nazo hataramenyekana imyirondoro yazo. Ibitero bya Iran muri Isiraheli mu ijoro ryo kuwa mbere byari byakomerekeyemo abantu 154 mu gihe muri rusange bamaze gupfa ari 24. Minisiteri y'ubuzima muri Iran yo ikavuga yuko abapfuye bagera kuri 224, abakomeretse bakaba ari 1200. Isiraheli rero yakomeje kurasa ahantu hatandukanye muri Iran harimo no ku murwa mukuru Tehran, mu gihe imbuga zegamiye kuri Iran zo ziravuga yuko iki gihugu kimaze kohereza urundi ruvange rw'ibisasu birasakure kuri Isiraheli. Saa 7:20 ku munsi wa gatanu w'intambara yeruye hagati ya Isiraheli na Iran, ibihugu byombi byakomeje kumvana imitsi, aho Iran ivuga yuko yarashe ibiro bikuru by'urwego rw'ubutasi rwa Mossad biri Tel Aviv. Isiraheli nayo yakomeje kurasa kuri Iran, inica uherutse gusimbura umugaba w'ingabo za Iran wiciwe mu bitero, General Ali Shadimani. Mu ijoro ryo kuwa mbere ryo ryari ribi cyane i Tehran kimwe no mu mijyi itandukanye muri Isiraheli, kubera ko mu masaha y'umugoroba Isiraheli yarashe televiziyo ya Iran. Hari hanategerejwe kumenya icyo Iran nayo iza kuza gukora. Amakuru anatangwaga n'imbuga zegamiye kuri Iran yavugaga yuko misile zayo zahamije intego mu mujyi wa Tel Aviv ndetse n'ahandi hantu hatandukanye muri Isiraheli, mu gihe i Yerusalemu ho hari ibiturika bikomeye cyane. Isiraheli ikavuga yuko ibitero byo ku munsi wo kwa mbere byakomerekeyemo abantu bake cyane ku butaka. Saa 4:04 imbuga zegamiye ku gisirikare cya Iran ubwo zemezaga yuko igisirikare cy'iki gihugu cyohereje ibisasu bivanze na drone 140 kuri Isiraheli. Isiraheli nayo yari yakomeje kurasa kuri Iran haba ku manywa ndetse na nijoro, n'ubu kandi ibitero birakomeje. Iran ikavuga ko uyu munsi igitero cyayo gica gasuzuguro ka Isiraheli, cyane cyane muri aya masaha y'ijoro, aho Isiraheli yari yaburiye abaturage kujya mu bwihisho ariko nyuma baza no kubuvamo. Mwanabibonye yuko Isiraheli yavuze iti ntihagire umuturage n'umwe w'umuyahudi uhunga witwa ko wese afite amaraso y'ubuyahudi, ntahunge keretse ngo abadiplomate b'ibindi bihugu n'abandi baje kuryohereza mu gihugu. Icyo nicyo kintu gikomeye nawe mbabwiye. Gusa imirwano hagati ya Isiraheli na Iran yo irakomeje. Ku munsi wayo wa gatanu Isiraheli ivuga yuko Iran igomba kwishyura urupfu rw'abasivili biciwe mu bitero byayo. Iran nayo ikavuga yuko itazahagarika ibitero
mu gihe ikiraswaho na leta ya Isiraheli. Nahoze muri ibiro bya Irani bitangaza yuko hari abantu 5 mu mujyi wa Tel Aviv na Haifa bamaze kuba abahitanwa n'ibitero bya Irani. Umubare w'abapfuye rero ko bumaze kugera kuri 19. Ntabwo iyi ntambara yo irangirira aha, kubera ko Isiraheli yego yanze kuva ku izima kandi Irani nayo yanze kuva ku izima. Kugeza ubu ngubu ubutunzi bwa Irani burimo burahungabana kubw'ibitero bya Isiraheli, kuko igihugu cya Irani kiri mu bya mbere ku isi mu gukoresha ndetse no gutunganya ibitoro by'imodoka n'amavuta, cyane cyane ni n'igihugu gifite ububiko bwa kabiri bunini bwa gaze ku isi, ni nacyo gifite ububiko bwa gatatu bwa peteroli bunini ku isi. Ariko ibi byose nibyo Isiraheli kugabaho ibitero mu gukubita hababaza. Ibice bitunganyirizwamo ubutare byaba platforme offshore, ahatunganyirizwa igitoro, Peperin Vito, byose Isiraheli yamaze kubitwika. Aho byose biri no mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Irani, ahanibasiwe n'ibyago bikomeye cyane n'ibitero birimo bishwanyaguza ubutunzi bwa Irani no gutuma intambara irushaho kuba ndende no gukara kuri buri ruhande. No kuvuga ngo rero inyishu y'ibirwanisho bya kirimbuzi irimo irava muri Pakistan ijya kurwanya Isiraheli kugira ngo ikingire Irani. Mu gihe Isiraheli rero yatera ibisasu kirimbuzi kuri Irani, Pakistan ishobora kubyishyura n'intwaro zayo za kirimbuzi, kuko Pakistan ifite intwaro za kirimbuzi. Ibyo rero nibyo Mohsen Razai, uwahoze ari generali w'igihugu cya Irani, yatangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri video, nk'uko binavugwa n'ibinyamakuru byo muri Pakistan. Ariko hakaba abandi bahanga bavuga yuko iyo video yakozwe na AI cyangwa se na artificial intelligence, bavuga ko atariyo. Ariko hakaba nandi bavuga ngo video niyo y'ukuri, bitandukanye n'ibyo Mohsen Razai avuga, ngo Pakistan ntabwo yigeze isezeranya gukoresha igisasu cya atomic kuri Isiraheli, ariko yavuze yuko icyo Isiraheli izakoresha mu gusenya inganda za kirimbuzi za Irani, Pakistan ngishobora kuzakoresha ibyo nyine mu gusenya inganda za Isiraheli. Murumva ko rero ibintu birakomeza kugenda bikomera kandi binajya no ku rundi rwego. Yego intambara dushobora kubonamo intwaro za kirimbuzi zishobora gukoreshwa, kuko niyo ishobora cyangwa se nizo zishobora kuba zarangiza iyi ntambara, kuko Isiraheli ntiyemera gushyira intwaro hasi, ndetse na Irani ntabwo yemera gushyira intwaro hasi, kuko iravuga iti mwadutangije w'intambara, ni muhame hamwe rero muyirwane. Igihe ni iki ngiki cyo kuyirwana, hanyuma kandi mukabona n'inyishyu y'ibyo mwangije. Icyo ni cyo kintu cya mbere gikomeye nabambabwiye. Gusa ni ijoro ritoroshye, ni ijoro ry'imirwano, hariho kurasana gukomeye cyane. Irani ifite umujinya, Isiraheli nayo ubwayo ifite umujinya. Buri kimwe kiravuga kiti ntabwo tuzigera twemera yuko turimbuka burundu. Ibikomeje kwangizwa i Teherani byo ni byinshi, imyotsi iracyari myinshi, ni ijoro rero ridasanzwe. Gusa Irani ifite umujinya ukomeye wo guhorera Al Shadimani
wari wagenwe nk'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare asimbuye Goramar Rashid wishwe mu gitero cya mbere ku munsi wo kuwa gatanu. Uyu mugabo nawe rero akaba yaje guhitanwa n'ibitero bikomeye simusiga by'igihugu cya Isiraheli. Abantu baribaza batese ko abakomeye ba Iran bose barimo barashira, kandi Isiraheli target yayo nukubanza kwica abo yita yuko bakomeye muri Iran. Usigaye ni Ayatollah Ali Khamenei, kuko Isiraheli namaramaje vuga iti uyu tugomba kumwica byanze bikunze, tukamushyira hasi. Niyo target yacu kugira ngo dushyireho iherezo ry'ubutegetsi bw'abayotara bajegeje bakazengereza leta ya Isiraheli, batifuza yuko leta ya Kiyahudi y'ubwayo ibaho. Ngizo update zazigezwe muri iri joro.